Asistivne tehnologije nisu samo posebno izrađeni uređaji i programi. Tehnologija sama po sebi napreduje u pravcu korisnosti za sve. Svaka tehnologija može postati asistivna, svaki uređaj može postati sredstvo komunikacije, izražavanja, učenja. Pozdravljamo gledaoce emisije Mesto za nas. Oni koji ne vide, čuju, a gluvi ili nagluvi pročitaju. Da bi kompjuteri razumeli svaku ljudsku komandu i govorili kao ljudi, potreban je softver na čijem razvoju radi tim sa Novosadskog tehničkog fakulteta. Jedna od lepih primjena tih govornih tehnologija je u vidu asistivnih tehnologija za pomoć osobama sa invaliditetom. Ovo je primjer aplikacije za osobe koje ne mogu da govore, znači oni mogu da napišu na svom mobilnom telefonu ili na tablet računaru ono što žele da kaže i računar to umjesto njih kaže naglas. I osoba koja ne može da govori može da napiše ono što želi da kaže i računar će to da pročita naglas sintetizovanim govorom koji zvuči kao pravi ljudski glas. Druga govorna tehnologija, automatsko prepoznavanje govora, je od velike koristi za recimo teže pokretne ljude. Dakle, umjesto osoba koja koristi invalidska kolica da ustaje iz kreveta u ta kolica da bi otišao da otvori vrata, prostom govornom komandu otključaj vrata, otvori vrata, spusti roletnu, pojačaj grejanje, dakle može da upravlja uređajima u pametnoj kući i to je još jedna lepa primjena vezana za osobe s invaliditetom, ali isto tako ima i svoje šire primjene. I najzad ta tehnologija prepoznavanja govora za srpski još nije na tom nivou, ali radimo u tom pravcu kada bude dovedena na nivo da može da razume jedan ovakav spontan govor sa prilično velikim fondom reči i da sve odmah pretvara u tekst. To postaje jako interesantno za osobe koje ne čuju. Upotreba računara danas se gotovo podrazumeva. Postao je deo svakodnevice. Pametni telefoni, tableti, više su pitanje potrebe nego prestiža. Svakome od nas služe onoliko koliko ih koristimo. Mi koristimo i telefone kao asistivnu tehnologiju, odnosno telefon ne koristimo više i računar kao sredstvo samo za neki rad i pisanje, već za sve ostalo što možda drugi ne koriste u te svrhe, odnosno da nam čita novinske članke, da nam čita knjige, preko njega slušamo muziku. U informatičkoj eri ozvučenost sajtova poput sajta Radio Televizije Srbije ili Vojvodine postaje potreba. Informacije su roba koja treba da bude dostupna svima i odjekne daleko. Ovih dana očekuje se i da sajt Ministarstva rada i socijalne politike bude unapređen u ovom pravcu. Zato i Bojana, kao master na studijama socijalne politike, podržava razvoj asistivnih tehnologija. Sad godina koristi program Artutor. On mi dosta pomoći jer kreviram tako da mogu preći ceo sadržaj bez korišćenja nusa. Program je uzeo u obzir sve moguće ograničenja koja ne omogućavaju osobama da čitaju određene edukativne sadržaje, pa su tu poremećaji koji se tiču opažanja, znači senzorske disfunkcije, kognitivne disfunkcije i motoričke disfunkcije. Program je tako napravljen da on omogućava da kod samog prijavljivanja osobe s invaliditetom ona zaokruži ili selektuje određene vrste pomoći koje su potrebne, tako da nastavnik koji drži čas putem ovoga programa u startu odmah zna o kakvim se studentima, o kakvim se polaznicima radi i dužan je da omogući sadržaj na taj način. Što znači da osoba koja ne čuje će onda prijaviti se da ona ne čuje, što znači da joj audio informacija nije dovoljna, nego da će svaka audio informacija da se pripremi u tekstualnom obliku. Osoba koja ne vidi će na taj način to reći, što znači da nije a priori potrebno da ima sve vrste boja, nego će se na tekstualni način ili audio način prikazati sadržaj. Uz to program je napravljen kao slobodan softver, što znači da je on besplatan, da svako ima pravo da ga prilagođava i da ga prema sebi podešava i da na taj način svako ima pristup takvom programu, pošto takva vrsta prava ne sme da bude stvar privilegije, jer ona pripada univerzalnim pravima. Na taj način su ljudi koji su razvili ovaj program na Univerzitetu u Torontu dali mogućnost svima da ga koriste. Kompjuteri, interaktivne table i specijalni asistivni programi deo su svakodnevne nastave u osnovnoj školi Miodrag Matić. Raspust je počeo, ali Mihajlo je došao da nam pokaže kako mu ova tehnologija pomaže.
Mihajlo je pomoću kompjutera naučio, to je pomoću kompjuterskog miša naučio da čita i da piše. Dakle, on pošto je imao problema sa hvatom, on nije mogao olovku da drži, tako da smo mi pomoću kompjuterskog miša, on je pisao slova. I onda prosto kako je pravio te šablone pokreta za pisanje određenih slova, tako smo polako prelazili na olovke debljeg formata, pa onda na sve tanje i tanje olovke. Deca sa smetnjama u razvoju, njima su kompjuteri neophodni da bi oni mogli da učestvuju u svakodnevnim aktivnostima koje nama dolaze zdravo za gotovo, to je koje uzimamo zdravo za gotovo i nije nam neophodna pomoć neke asistivne tehnologije. Tu kompjuteri, kada su deca sa smetnjama u razvoju u pitanju, nastupaju. Vi ste sa učenicima srednje škole Nikola Tesla u stvari razvili program GEL. Šta je on? Sama aplikacija je namenjena uopšte za osobe sa nemogućnošću verbalnog izražavanja, dakle koje ne mogu da govore, pa koje nam putem sličica mogu reći šta oni žele, šta misle, šta im je potrebno. I sada vi ako imate jedno dete koje ima recimo 50-100 sličica koje mora stalno da nosi sa sobom da bi moglo da komunicira kada ode u školu, kada je napolju, daj mi kocku ili tako. Mnogo je lakše putem telefona. Aplikacija je potpuno prazna da bi roditelj ili staratelj konfigurisao aplikaciju po detetu, znači po njegovim potrebama, po njegovim stavovima šta on želi da uradi. Svako dete je različito i svako dete ima različite potrebe. Na primjer, hoću da pijem vode. Znači, jednostavnim klikom telefon ili tablet izgovara audio poruku i tako izrazi svoj stav ili mišljenje nekoj drugoj osobi s kojom razgovara. Nova kartica se pravi ovde u podešavanju. Dodamo novu karticu, osnovna kartica. Sad treba nam, na primjer, neki pojam. Na primjer, hoću knjigu. Ukucam hoću knjigu. Evo, ukucao sam hoću knjigu, idemo dalje. Sljedeći korak je slika koju dete vezuje za taj pojam. Evo, sad ću slikati ovu knjigu. Evo slika knjige. Sljedeći korak je audio poruka koju ja snimam ili staratelj roditelj. Hoću knjigu. Snimljeno, idemo dalje. Pita me da li hoću još da pravim, neću, idem nazad. Evo, sad se pojavila kartica hoću knjigu, sad ja kliknem na to. Hoću knjigu. I on kaže hoću knjigu. Odlično. Rad na ovakvim i sličnim programima znači osluškivanje potreba svih i prilagođavanje tehnologije čoveku toliko da jednostavnim korišćenjem najrazličitijih programa i aplikacija pomalo zaboravi na sva ograničenja ili smetnje. Ne treba zaboraviti da gluve i nagluve osobe uz korišćenje slušnih pomagala i signalnih uređaja danas komotno mogu komunicirati video porukama, koristiti teleasistenciju, titlove i slična pomagala. Tehnologija na svim poljima neprekidno napreduje i sama po sebi rešava probleme i otvara nove mogućnosti. Apolonija Margaret Steiff rođena je u Nemačkoj 1847. godine. Njen otac bio je građevinar, a majka domaćica. Margaret je bila zdravo, živahno i bezbrižno dete, sve dok se sa 1,5 dana nije razbolela od dečje paralize. Bilo joj je suđeno da nikada više ne hoda i da koristi kolica. Ovo je najteže palo njenoj majci, jer je mislila da će morati da brine o ćerki do kraja života, da njena ćerka nikada neće moći da preuzme domaćinstvo i postane majka. Tada se činilo da Margaret nije imala izgleda za lepu budućnost. Međutim, Margaret je drugačije doživljavala stvari. Bila je puna života, zračila pozitivnom energijom, a njena vesela društvena priroda činila ju je veoma prihvaćenom i popularnom. Uvek je želela da učestvuje u svemu što se dešava napolju, bez obzira na vreme, i tražila od porodice i prijatelja da je vode napolje čak i zimi. Kada je pošla u školu, pomagala su joj komšijska deca i sestre, a žena koja je živela blizu škole uznosila ju u stepenice. Volela je školu i bila nadprosečna učenica. Slobodno vreme provodila je sa drugom decom kad god je to bilo moguće. Stalno je smišljala nove igre i organizovala ih tako da i ona može učestvovati. Tada se pokazao njen talenat koji će joj kasnije biti od velike koristi. Umela je da ukaže ljudima šta se mora uraditi tako da oni to i sami požele da učine. Čuvala je mlađu decu dok su njihove majke bile na poslu, što je za nju bila važna dužnost i pomagala joj u sazrevanju. Nakon neuspešne operacije nogu, otišla je na oporavak u posebno lečilište u kome je uživala, ali je njeno fizičko stanje ostalo nepromenjeno.
Uprkos protivljenju roditelja, upisala je krojačku školu i vremenom postala odlična švalja, još jednom dokazavši roditeljima da su je potcenili u pokušaju da je zaštite od razočaranja u sebe. Sa 17 godina Margaret je shvatila da se nikada neće izlečiti. Znala je da mora da prihvati bolest da bi pronašla svoj put u životu. Njen otac je adaptirao kuću i od radne sobe napravio krojački studio. Tako je Margaret zajedno sa sestrama obavljala krojački posao od kuće. Njihov krojački studio postao je poznat, a one su prve u svom gradu kupile šivaću mašinu. Kako Margaret nije mogla da desnom rukom okreće točak, mašina je bila okrenuta. Levom rukom je pokretala mašinu, a desnom vodila materijal. Volela je da citira nemačku izreku: čovek najviše uživa da radi upravo ono za što je najmanje sposoban. Margaret je šila moderne haljine i odeću za decu, što u svom salonu, što na putovanjima, jer je njen rad bio veoma tražen. Na podsticaj rođaka fabrikanta počela je da radi i sa filcom i uskoro zaposlila svoje prve pomoćnike, pokrenuši sopstveni posao izrade ženskih podsuknji i dečjih kaputića. Margaret je zračila optimizmom i bila privržena ljudima, posebno deci. Pažljivo ih je posmatrala i odgovarala na njihova pitanja taktično i sa humorom. Istu porodičnu atmosferu prenela je na svoj posao, pomažući prijateljski svojim zaposlenima. 1880. godine u modnom časopisu našla je kroj slona od filca i odlučila da napravi 8 jastučića kao božićne poklone deci. Ona su bila oduševljena i igrala su se njima na najrazličitije moguće načine. Nakon Božića ljudi su počeli da se raspituju za ove igračke, a Margaretin brat Fritz došao je na ideju da ih prodaju na pijaci. Meke, punjene igračke su tada bile novost, pa su doživjele veliki uspeh. Uskoro su počeli da prave mačke, pse i druge životinje. Margaretin brat neprekidno ju je inspirisao da prošire posao. Ugovarao je izložbe i izvoz igračaka u druge gradove. Iz godine u godinu posao se razvijao i prihodi su rasli. Fritz je sestri izgradio posebnu zgradu prilagođenu njenom životu i poslu, sa odajama na spratu i fabrikom i prodavnicom u prizemlju. 5 od 6 njegovih sinova zaposlilo se u fabrici na različitim poslovima. Narudžbine su stizale iz cele zemlje, Evrope pa i Amerike. Fabrika je počela da proizvodi novu vrstu igračaka od mohera sa rukama, nogama i staklenim očima. Iako skuplja i poslovno riskantnija, ova igračka osvojila je američko tržište, donela nagradu tvorcima i postala najpoznatiji meda na svetu. Margaret je nadgledala celokupan posao, inspirisala druge, ali i sprečavala da iz radnje izađu proizvodi koji ne zadovoljavaju njene standarde. Umesto vune, igračke su počeli da pune piljevinom, čistijim i zdravijim materijalom. Margaretin moto bio je: samo je najbolje, dovoljno dobro za našu decu. S godinama je postajala slabija i sve češće samo sedela i posmatrala svet kroz prozor svoje kancelarije. Znala je da se bliži kraj. Umrla je 1909. godine u 62. godini života. Margaret Steiff, osoba sa integritetom. Onoliko koliko je autizam raznolik, toliko postoji i naučnih i nenaučnih objašnjenja autizma. Svako dete je posebno i svaka pojava autizma je posebna. A ko najbolje poznaje dete? Njegov roditelj. Nakon defektologa, psihologa, psihijatara i ostalih stručnjaka, priliku da progovore o autizmu iz svog ugla dobili su roditelji. Ovo tribina je u stvari rezultat rada jednog projekta Savetodavni rad sa porodicama dece sa autizmom. I mi smo bili, ja sam bila deo toga, naravno, bili smo vođeni sa 2 vrlo vrsna psihijatra, dr. Milicom Pejović i dr. Nenadom Rudićem. I posle nekoliko meseci sa 20 roditelja, znači radilo se 3 meseca tačnije, i prosto, kako da kažem, iz te jedne grupe se izdvojila jedna grupa osnaženih roditelja, roditelja koji su bili, kako da kažem, najčešći, prvo na tim sesijama, drugo možda i najjači, najzainteresovaniji. Ono što je bio cilj tog projekta, to je psihološko osnaživanje roditelja, zastupanje svoje dece, veća snaga da se bore za prava svoje dece i povezivanje roditelja, da se čuju između sebe, da prosto vide da svi imaju probleme, da pomognu jedni drugima. I ono što je na kraju dalo još jedan rezultat zbog čega je meni posebno drago, a to je veće uključenje u rad, udruženja i veća pomoć. Znači, senzibilisani su sad da rade i za ostale roditelje i ostalo decu. Roditelji su objasnili šta je to autizam, šta se sobom nosi i kako se porodica bori sa svakodnevnim stresom koje nosi ovo stanje. Suština ovog mog izlaganja danas je to da moraju da nađu malo vremena za sebe i da ne treba doći u grižu savesti ili bilo šta
tim povodom. Znači, jednostavno moraju da nađu malo vremena da se posvete sebi kako bi se bolje osjećali i bili bolji sebi i svoje deci. Ja sam večeras ovde došla da u ime svoje porodice iznesem naše iskustvo 18-godišnje koje imamo u borbi sa autizmom. Moja tema, da kažem, je porodični odnosi i tu ću ja na neki svoj način i svoja iskustva preneti roditeljima koji tek ulaze u tu priču. Gde god se naš glas čuje, to je super, a ovako jedna tribina, pa eto, nama znači da to sve što smo nešto naučili rado podelimo sa ostalima, a mislim i mladim roditeljima koji dolaze trebalo bi da znači u nekim momentima kasnije setit će se nekog našeg iskustva, kao što sam se i ja kroz tih 18 godina prisetila šta sam učila i videla kako to rade starije mame. Kada vidimo tu našu decu koji su to pravi mali anđeli i njihov osmeh, on negde sve kompenzira to što je teško i mi onda lepo na svakodnevnom nivou izvršavamo šta imamo i tako dan po dan rastemo sa njima. Učimo i mi kako živeti sa autizmom. Onog trenutka kad porodica shvati i prihvati da ima autizam, onda je mnogo lakše. Pod znacima navoda, mnogo lakše, ali je sad svakako lakše. Vi onda tačno znate o čemu se radi, idete dalje, znači preskačete onu granicu tuge, šta se dogodilo, zašto se meni dogodilo, da li to mene Bog kazi i tako dalje i tako dalje. Mislim, mnoga pitanja koje postavljaju roditelji, vi preskačete tu granicu i sva ta pitanja postaju sad nevažna. Vi ste to prihvatili, to je to. To je vaše dete koje se ne razlikuje mnogo od druge dece, koje nije bolesno, koje je deo vašeg života, koje je deo ovog društva i prosto, kako da kažem, ukoliko, a većina njih ne može da zastupa samo sebe kod svojih prava, onda to rade roditelji. Oni treba da se osnaže da bi na pravi način to radili i da bi bili organizovaniji i da bi lakše prošli kasnije, mislim, za njihovu i borbu i za život cele porodice, jer mi tu imamo i zdravu braću i sestre koje nikako ne smemo da zaboravimo. Kao što je svako dete sa autizmom posebno, tako je i svaka porodica oko njega posebna na svoj način. Moje ime je Sofika Rajčević, imam 58 godina. Sa 4 godine sam izgubila sluh. Pokušala sam sa jednom operacijom u Nemačkoj, međutim to nije uspelo. Predložili su da se uradi operacija u Nemačkoj, međutim moj otac je odustao od toga. Našli su školu za gluve da bi ja mogla da se školujem i upisali su me u tu školu. Pa prosto moje detinjstvo je vezano za školu. Ja sam se školovala sa gluvom decom i nagluvom decom, tako da smo se školovali, mislim, naučila sam brzo znakovni jezik i sa njima sam komunicirala na znakovnom. Prosto funkcionisalo je kao i sa decom koje nemaju oštećen sluh. Moje školovanje je bilo oralnom metodom, tako da sam naučila da i čitam sa usana. Ja sam htjela da budem krojačica, međutim moj otac se nije slagao i upisao me u školu za fotografe. Mislim da su moji roditelji više bili, da kažem, u šoku. Ne ja sam bila mala. I onda smo zajedno učili znakovni jezik i meni je u stvari jako važno da kada komuniciram sa osobama koje čuju, komuniciram tako da im čitam sa usana ili pisanim putem. Mislim, ako je neka važna informacija, onda insistiram da komuniciramo pisanim putem, a ovako, ako je neka priča, onda mogu i da čitam sa usana. Ja sam jedinica, nemam ni braću ni sestre, tako da sam bila u fokusu roditelja. Da, ja sam udata, imam jednu ćerku. Da, i ona naravno zna znakovni jezik i komuniciramo na znakovnom jeziku. Da, i ona nam je dosta puta služila kao i tumač, ili na taj način nam je pomagala kad su neki bitni događaji u našem životu. Ja bih rekla da imamo skladnu porodicu. Ja sam jedina, u našem odeljenju jedina sam osoba koja ne čuje, ali
vrlo su me lepo prihvatili. Čak na pauzi pijemo kafu zajedno, komuniciramo. Da, takođe i u drugom odeljenju koje sam radila, u fotoarhivi, takođe su me jako lepo prihvatili. Jako se lepo slažem sa kolegama. Vrlo lepo komuniciramo, tako da nemam problem. Zaista se ne osjećam diskriminisan. Često sa koleginicama odemo u restoran, odemo na pauzu zajedno, zaista lep odnos. Život treba živeti, da ići napred. Ne treba razmišljati o problemima. Vidite mene, prosto nemate razloga Nemate razloga da gledate unazad, samo napred. To je moja poruka. U Paraćinu je održano drugo državno prvenstvo u bench pressu. Prvi put su učestvovali i sportski savezi i takmičari sa invaliditetom i pokazali pun potencijal ove paraolimpijske discipline. Milorad Cenković, paraplegičar iz Beograda, energičan i uporan čovek, bez obzira na invaliditet ili možda u inat tome, izabrao je aktivan sportski život, treninge i osjećaj da je deo takozvanog normalnog sveta. Prvak je u obaranju ruke i rekorder u više atletskih disciplina za osobe sa invaliditetom. Ovo je trenutak kada je u Paraćinu oborio još jedan državni rekord. Iz benča je podigao 200 kilograma. Pokušaj uspešan i imamo novi rekord u kategoriji Open do 100 kg. Ajmo jedan ogroman aplauz. Čestitam. Inače, ovo je završeno takmičenje u 8 kategoriji. Prvi put u Srbiji da zvanično postoji kategorija osoba sa invaliditetom u bench pressu. To je vrlo bitno za nas, pošto je to paraolimpijska disciplina i do sad nije bila zastupljena niti promovisana nešto specijalno na takmičenjima u Srbiji, a ja mislim i na Balkanu. I jako je bitno da se krene konačno sa tom disciplinom među osobama sa invaliditetom, jer ima mnogo mladih takmičara koji mogu da ostvare jako velike rezultate na paraolimpijadi. Drugo državno prvenstvo u bench pressu u Paraćinu okupilo je oko 160 takmičara iz Srbije iz 30 gradova i gosti iz inostranstva. Učestvovalo je 15 osoba sa invaliditetom, što je impresivan broj, s obzirom da prvi put zvanično učestvuju na jednom ovakvom takmičenju. Ja sam odavde, ali prvi put na takmičenju i utisci su super. Ja sam, što se postavio težine, ja sam to i podigao i tako da zadovoljan sam. Što nastaviti da se baviš ovim sportom? Naravno. Sad sam počeo, skoro sam počeo da treniram, ali zavolio sam ovaj sport i nastavit sam to. Moramo shvatiti da osobe sa invaliditetom imaju razlog više da se bave sportom, da produže svoj život, da utiče na rehabilitaciju i socijalizaciju i kažem, samo borba i rad na svom telu može nas održati u jednom dugovečnom zdravom životu. I poznato je vidjeti Milorada Senkovića, čovjeka koji podiže 200 kg u ovoj kategoriji. To je stvarno jedan lep rezultat. U Srbiji ima još dosta invalida koji se ne takmiče. Ja ih pozivam prilikom se pridružujem ovom savezu. Ovo je jedan veliki uspeh da izađu u velikom broju i stvarno rezultate koje su postigli su stvarno zavidni i ja sam presrećan što imamo eto i tu kategoriju OSI u savezu. Organizator drugog državnog prvenstva u bench pressu u Paraćinu bio je Power Gym Arena pod pokroviteljstvom Ujedinjenog srpskog powerlifting saveza. Slam poeziju odlikuju reč, glas, pokret, interakcija. Idealan prostor za susret pesnika koji se izražavaju različitim sredstvima. Ritam tišine. U početku beše reč. Ne za sve. Ja je nisam čula. U mom početku beše tišina. Ruka, glas, reč i ritam napokon su spojeni. Projekat Slam pesnika iz Udruženja Poezin i tumača iz Udruženja Utlos omogućio je zajedničko stvaranje gluvih i čujućih. Nastala ideja tako što smo mi iz Poezina, udruženja koje se već dugo bavi poetskim performansom,
odlučili da svoje znanje u toj veštini prenesemo na drugu grupu ljudi koja je na neki način izdvojena barijerama i nema tu priliku da se tako nešto desi. Jedan od članova tima, Rozalija Foraj, je imala iskustvo radeći sa gluvom decom i iskustvo sa decom sa invaliditetom, a i pantomimom se bavila i rekli smo možda je to pravi put, znači da njima pokušamo da omogućimo da spojimo njihove ruke, koje mi kao poetski performeri takođe koristimo intenzivno, da oni postanu naše ruke, a mi njihov glas da postanemo i da taj način napravimo inkluziju i da spojimo jedne i druge. Utlos, koji je bio prirodan izbor, znači za takvu, a takođe su postojala poznanstva, je spojio se u celu tu priču, doveli su nam decu koja su u mogućnosti i željna da rade sa nama i tako smo krenuli da radimo. Pokazali smo na kraju da je ruci potreban glas, da progovori u njeno ime i da je glasu takođe potrebna ruka, Slemeru potrebna ruka, oni su bili naše ruke, mi smo bili njihov glas. Odatle je i potiče naziv projekta Ruka i glas. Ja ne znam pesmu da napišem, ja sam uz pomoć drugih napisala, pomoću znakovnog jezika. Nas 4 smo pisali pesmu zajedno, gramatički su oni meni popravljali i onda smo više puta radili, 3-4 puta smo menjali papire dok nismo uradili kako treba i onda sam prevela na znakovni jezik. Ne, ja sad se prvi put pojavljam i prvi put predstavljam pesmu, tako da imam malu tremu. To mi mnogo znači. Lepa je publika bila i lepo je da vide ljudi koliko gluvi i šta sve gluvi mogu, isto kao čujući. Slam poezija je te večeri dobila novu dimenziju, a u budući će osvajati i nove prostore. Želimo vam da tehnologija služi vama, a ne vi njoj. Želimo vam da se vas glas čuje. Želimo da budete aktivni. Želimo da pronađete svoj izraz. Vidimo se ponovo za 14 dana. Doviđenja.